At tano king martis ning kapat ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Antimurin pagmasusyan tayo, inka fiesta ning Virhen Candelaria. Miti punta mo, batayang samban, puriyan at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lading balang metong kaya katamo, kambeda ring karelang pamilya. Antimurin para king birthday blessings dari Celine Marie Enriquez, Apong Kandi, Jeremy Barin, Kent Harley Bansil, Dennis Beltran. Para king special intentions dari Gladys Ann Paraan. Antimurin para king special intentions dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Chris and Melda Imbo, Doktora Trinidad Roque Arcilia, Jesse V. Tamin, Angelito Valencia Jr., Trisha Yuwico, Daniel Elijah De Vera, David and Edelwina Miller and family. Para king malagwang kapaldanan, dari Danilo Lim, Joy Lim, Jasmine Lim, Renato Malio, Enrique Enriquez, Beth Vitug, Dennis Vitug, Ella Vitug, JV Vitug, JR Concepcion, Melody Concepcion, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Consuelo Mendoza, Corazon Pamintuan, Elvira Ver, Joel Guanlao, Henrik Janderson, De Guzman family, Poblete family, Edwin Vitug, Reyes family, Among Seto, Jerry Cordova and family, Nora Kapuli. Iyabe tala naman king kakatang panalangin, ding kaladwa daring kapatid tang mayang wabye, lalong-lalo na di Reynaldo Cabral, John Fajardo king kayang 40th day, Linda Malyari para king kayang 40th day, Laureano Vitog, Eugene Vitog, Emigdio Lingad, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Gonzalo Atremia, Robert Ocampo, Ariel Sevilla, Honorino Reyes, John Reyes, Manuel Reyes, Conigunda Reyes, Junicio Marukot Jr., Gregorio Sanggalang, Arturo Sagad, Among Fidel Dabu, Edgardo Quinto, Eufosina Quinto, Among Francisco Mendoza, Chris Marinelli Canlas, Eduardo Dizon, Vicente at Yolanda Serrano, Antonia Baluyot, Juan Dabu, Jose Aison Kingkayang death anniversary, at ding sablong kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na det ang alanang makaga nakakarela. Salamat Panginoon sa iyong punya. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa
ang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya. Nung ating ko pong panyanding, sindihan nyo na po rin kandila. Kayo palugal nyo. Kayo malugal nyo. Saka na kayong lugal nyo. Betong mo pong kandila, yung kaya kayong sendyan. Betong mo kandila. Betong mo pong kandila, yung sendyan nyo kareng.
Kaya ba't di pong aliwa yung kandila, tatalan nyo na lang mo po ding aliwa yung kandila, po ito pong mag-blessing ko. Ako pong muntake kayo. Kaya ba na po nag-misa kanyan? Deng petak yung kandila ko. Nakoyo mo naman. Kilagyo naging pampaning anak, paniban na Espiritu. Amen. Hindi naman natili kaya kayo. At kay ka antimuri. Manalangin tamo. O Diyos sa iyo pami, ika ing tunesulu. Patang magsalita ka, ing dalumdum, babiyadalan, king sala ning aldo. Ing yato yan hinagna, ing sikanan, ning aslag mo, at malyari king miye, king sala ning lugod mo. Samantalang daralan mila, reting makasinding kandila, kilob ning pisamban. Bastan mong ding lupamit puso, sunlagla, king kekang ligaya. Kaya bining anak mo, gawan mo keng anak ning sala. Idayo mo kami king dalumdum ning pamikasala. At tiran mo kaming pinturo king alangangga mong sala. Kapamilatana, ake king dalan, katutuan at biye. King sulod na nangyato, Yesu Kristong Ginome. Amen. Tindigaya. Thank you.
O Diyos, sa di pami, pagkasakitan ming lakwan, ing sablang tutunggen mong malapit at ligtas, ding karaniwan ming daraptan, ing sarili ming kapanatagan, ding kasiguraduan mit kaugalian. Darawan mi ing kekeng sarili, kambi ng Jesus, at atwan ing tetagantuki, king kayang sulu. Sapan mo kaming tanggap kaya bena, king kayala ng kapanatagan, ding tunay pang magbayo, at miyatad ka ring sablang makapaligid kay kami, king sala at lugod ning kay kang anak. Bastan mangiti yung sakripisyong iyayin mi keka, king aldo iti, kaya benang Jesus, at Maria ng Induna. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Nga na ning ginong mayupaya, iparalaking kakong tubod, ban isadyaning dalan para kako, ating ginong kekong panintunan, biglayang datang kingkeyang templo. Ing tubod apag nasan yung akit datang iyo, at ibulaglag ni ing kakong kasunduan. Dapot nino'ing malyaring makapibato, kingaldo apanyatang no. Nino ing malyaring makaligtas, potang luntone. Mingariya king matapang asabon, mangariya king api adadalise king bakal. Datang iya ban manukum ayanting taong mamino, at daralise king pilak. Nung makananong daralisaya ning platero, ing pilak at ing ginto. Makanyan mo naman ing daptanan ning tubod ning Ginoo. Dalisaya no ring pari, ban idalaro king Ginoo retang karampatan ayayin. At ding ayin adaralara ding memalen ning Huda at ning Jerusalem, para king Ginoo maging karapat dapat lo kayo antimo king milabas sa panahon. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pwede na pong patanda yung kandila. Padan nyo na po rin kandila. Ninuwari iting ari ning ligayo, iti yung Ginoo. Ninuwari iting ari ning ligayo, iti ya ing Ginoo. Ding pasbol ning syudad amatwano, pakabuklat yun alo, uling lungubyo, ing ari ning ligayo. Ninuwari iting ari ning ligayo, iti ya ing Ginoo. Ninuwari iting ari ning ligayo, alangaliwa nuning ginong mayupaya. Tagumpe kakamtano, king marangle ning gero. Ninuwari iting ari ning ligayo, iti ya ing Ginoo. Ding lumang pasbol ning syudad, pakabuklat na lo, uling lungubyo, ing ari ning ligayo. Ninuwari iting ari ning ligayo, iti ya ing Ginoo. Ninuwari iting ari ning ligayo, ing ginong mayupaya, yo ing ari ning ligayo. Ninuwari iting ari ning ligayo, iti ya ing Ginoo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. Anti na ring sablang anak, anti mo'y ngaus na karela, tao lang ating laman at daya. Iyasus mismo, may kilupaya karela, at may kisan metong ya, king karelang pangatao. Depat na iti ban king kapamilataning kamatayan na, akwaning paten ing diablo, amakik kayo pa yan king kamatayan. King makanya na paralan, ikwa na lang meging malaya,
Detang meging ipos, king kaya kabaning biyera, uli ning takot da, king kamatayan. Masalang tutu king alwaring anghel, ding sa saupana, nune ketang sasabyaning kasulatan. Ding lahi ng Abraham, ilang sa saupana. Iti mga baldugan, king kailangan niyang makilupa, king sablang bagi, karing kapatad na, banakwanang maging tapat at mapaglunos, ape kapunding paring susuyo, arapana ning Diyos. Kanito akwarang may patawaran ding kasalanan daring tao, uling ya mismo, dinala niyang kapagsubukan at kasakitan. Inyangini, malyari na lang asopan, ding aliwang daralan, king kapagsubukan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Bigyan naman natili kay kayo. Keka Antimorin. Pamipas siya kimaya pabalita ag pangkang Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Mira singaldo ban ato paran de Jose at Maria ingiyutos ning batas ng Moises at gampanan ing seremonya ning pamaglinis. Inya delare ing anak king Jerusalem banidawon de king Ginoo. Itiya ing makasulat king kawutusan ning Ginoo. Ing balang pangane lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At mentala naman ka rin ban bidawon sakripisyo, antimo ingayutos ning kawutusan ning Ginoo. Kapare sa patipati o kaya aduang pitson. Ating metong alalaking manuknangan ka rin Jerusalem, ing lagyo na Simeon. Metong yang tawong mayap at makitakot king Diyos. Panaya na ing pangaligtas ning Israel. Ing banal na Espiritu at Chukeya, pebabalo na kaya ning banal na Espiritu, ing eya mate hanggang eneakit ing Kristo, apangako ning Ginoo. Kingagyag ning banal na Espiritu, linubya Simeon king templo. Inyang ding pengarin ng Jesus delare king templo, bandaptan ingiyutos ning batas, kimuna ning Simeon ing anak, karing kayang takde, at pepasalamat siya king Diyos, ngana. Ginoo, paboren mo neng painawa ining kekangalipan, ngining tiparan mo na ing kekang pangako. Ikidana mo rin ding matako ing kekang pangaligtas, ing kekang pamagligtas, akekang sidya king arapan ding sablang bansa. Meto nga sala apakilala king kekang dalan karing pagano, at munya dangalan king Israel akekang balayan. Mi pamulala laring pengari ning anak king sinabi ng Simeon tungkol king anak da.
Binendisyonan ng Simeon at ngana kang Mariang Indunang Jesus, pinili ning Diyos itinganak para king kapahamakan at king kaligtasan ding dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda iba't king Diyos, dapat ding dakalatako libakande. Makanyan bibulalag ing si isipan ding dakal, at ing kalungkutan akasing taram ning meto nga sundang sugatane ing puso mo. Atin mo namang meto nga propetisa ka rin ing lagyo na Ana, anak ning Fanuel ay bat king tribo ng Aser. Metong iyang babaeng tutunang matwa, at kayutos ng 7 banwa ning asawa na, kay bat may balo ning 84 banwa. Ebitas ang mama ko king templo, aldot bengi sa sambaya king Diyos, king kapamilatan ning pamagayuno at pamanalangin. Kitang oras mo namang ita, dinatangya at pepasalamat king Diyos. Bing salitaya tungkol king anak, para karetang manaya king pamagligtas ning Diyos, king Jerusalem. Inyang ato paranda na, ing sablang adwaning batas ning Ginoo, bigbalik la Nazareth, Galilea, ing balen dang Tibon, at ing anak, may ragulya, at meging masikan, may biyasaya at ing grasya ng Diyos at tsukeya. Maayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Bisan na yaldo, ating meto nga mabandi ang mabandi. Bipaindalan niya ketang tuknangan na ning metong ermitanyo. Kinato keking pasbol, may nyawad diyang inuman. At kay ba't biglatanane ning ermitanyo. Inyang lungabiya, dininaneng danum ning ermitanyo. At kay ba't biglalaway, dinawe ning kabilyanan ning ermitanyo. May nga pamulalaya. Ingat ka rin king balen ng ermitanyo. Actually, bala mo kubuya. No? Bala mo kubuya. Semi-kuwebaya pa. Semi-kuwebaya. Ingikit na pagkeran gawa king nanong dutong at inyang ulas. Uling marimla ka rin. No? Layang ulunan. Kay ba't at inyang metong aduang tasa, metong pinggan, ang pong metong simpleng pipaglutuan. Kay ba't atin niyang lamesa, atin lamesang malati, kitang lamesa nga ita, ating makabiling Biblia, ang pong metong lampara. Inyang kay ba't nang linabi, nga na ning mabandi. Nano yay ni ana. Tiro na yung Biblia. Yay pining Biblia nga na. Kaya lang makasulat. Hindi nga maano na ning Ginoo. Yan mo dyan nga ning pibansyan ko. Mahili yay ning makwalta at nga na pipiling niya. Ako nga na at sungan ka ko ingega na ganang kailangan ko. Ingega na ganang buri ko at sungan ka ako. Ika nga makwalta. Ika nga na may kwalta ka. Nakakarakalapanin tunan nga. Hanggang ngayon sasabihin mong makwalta ka, nakapakarakalapanin tunan. Iya ko nga na. O yun yung bandi ko nga na. Di nga mano na ning Ginoo. At alala akong pahintunan pa. Nya mas mabandi ko kaysa ka.
nga na ning ermitanyo. Dintang, ating kasabihan king English, nga na, if you cannot have what you want, learn to want what you have. Ito yung Spanish proverb. If you cannot have what you want, then learn to want what you have. Nung kanong mo akuha ang pakikwanan mo, pakikwanan mong tanggapan, itang ikuha mo na. Kontento ka. Napin nga na, the rich man is the one who is happy and contented with what he has. Yung kanong tunay mabandi, yapin itang masaya at kontento. Kaya nga tsukaya, di takman o dakal. Kasebian na rin. No? But anyway, itamungan kintutunan yan at intamungang pangarap king bi. Tintangang pangarap. Lalo na niya siguro ng anak tamo. Yung anak ko actually, yung pangarap ko maging abogado ko. No? Huling yung pangarap ng tatang ko'y takanako. No? O may tanam kay isip ko. Ang anak yung dagol ko, bisa kong maging abogado. Ang nakakitang metong pengari. At inyang pangarap ka rin 5 ng anak. O nang isipan, ano kaya nga ng gilingan ta naman din anak ko. So, misa na yaldo, kitang metong table, may mili yung metong T-bar, yung metong stethoscope, yung metong libro ya keng engineering, yung metong Bibliaya. Dining anak na, actually 5 lang anak na, 4 laring. So inahus na yung panganay. O ito nga na, sana mong buri mo ka rin makapili nga rin Inabi na daw. Kahit pinili niya itong T-bar, no? So nga na mo kyan mo masarili na ning maging pari nga na ako, O nang ining bunso niyang inahus na Lalaban, no? Araw may gulo yung buntok, 5 yatang minuto, no? Dening 2, dening 4, no? Bilis. Nabalo nung sanong pilinan, manhinanan Inya siguro nga layang isip. Kinumanongan datang keng table. May gulo yung buntok. Ining tatang na kaya pangarap niya nga nakakuha na. Kinumanongan na. Mimisip nga na. Balo ko na namburi ni nga nakakuha na. Bisayang maging politiko. Yan piningpeke. Bisaya ka nung maging politiko. Ubuling buri na ing-ega na gana. Well, nakakiyang bigla din ng kwento. At hintangang ping pangarap king be. Pero, nanamang pangarapan tamo. Nanamang maging doktor, maging engineer, maging successful businessman, maging politiko, maging mayor, gobernador, presidente, at hintangang pangarap. Pero karating pangarap tamo nga rin king pamalakyo, patang akam tantaming pangarap ay ni, tunang tanang mangarap, nabala mo yung mipasno ka, kinat muna ka, niya ay nakamangarap pang pasibayo. King pamalakyo, makanyaning makaibye, kaganapan king biyeta mo, karening klaseng pangarap pa rin bibandi ka, maging successful businessman, successful kayong karir mo, etc. etc. King Ebanghelyong may basang ini, at yung metong tauhan, actually at walang tauhan, king Ebanghelyong may basa, na nakawulaga, king istorya na ng biyan ng Jesus, no? At yung duwang taong dinantamong pansin, yapi ni Simeon, ampoy Ana. At yung eni king makapalaman king banal na kasulatan. Simeon, may itong yung tawong banal, Ana. May itong yung tawong makatuliran. Alayang pengarapan king biyena. Noon ay misa na yaldo,
tangalane ing tagapagligtas. At nung malyari, talnane, kimunane, karing kayang gamat. Yan ang pangarap na. At misa na yaldo, king upaya ng Banal Espiritu, pepabalo na kang Simeon, iting pangarap na nga iti, midinan katuparan. Anya pininyang Yesus, idalada na king templo, king agyag ng Banal Espiritu, Simeon, mintaya king templo. Anyang tangalane at akit, ining anakay ni, at dinawanda, dadawanda, ding miyasawa. May biglayat mo, minisip, at penamdaman naging puso na, o ini ing anak, iya ing maging sala, daring pagano, at maging ligaya ng Israel. Yapin niya ing maging tagapagligtas. Yapin niya ning pepasyag na, karening miyasawa. Ining anak kay ni, adelayo keni, yapin ning maging tanda ning pamagligtas na ning Diyos. Yapin niya ing pangako na ning Diyos at datang kay katamo. Anya pininyang manalangin niya ni Simeon, Ginoo nga na, pwede mo na akong kuwanan ngayon. May tupad na yung kana akong pangarap. Iniya kabod pangarap ko king biye, abi nang mahulaga. Ngayon may tupad na, kuwanan mo na ako. Kuwanan mo na ako. Uling ikit ko net, tengalan, no? Ing sala, para ka ring pagano, ating ligaya, ning balen mong Israel. O yan yung pangarap na. At ating metong nga propetisa, ing lagyo na ana, makanyan mo naman, magayuno ya at magabstinensya, kilob na ning dakalapanawon, 84 banwa, at suking templo, lahayang gewa, nune, ing pagsadya na, ing panyatang na, ning Ginoo. Anya, inyang datang yung Ginoo, yaman, may tulay at may saya. At, nga na, pwede na ako namang, mate, pwede mo na akong kuwanan, may ganap na yung pangarap ko. O rendeng, pangarap da rin yung adwang taong dete. Ining selebrasyon na kikatang pagmasusyan, yapining kaganapan ding sablang pangarap nung kikatamong pitutuliran. Tandaan niyo, dinatangya Jesus king bietamo. Ini pakatandaan niyo at makiramdam kong masalese. Jesus dinatangya kitiking yato. Para panusiga na ing pamangailangan tamo kitiking yato. Ulitan ko, Jesus dinatangya. Para panusiga na ing sablang pamangailangan tamo kitiking yato. Watuto, inulo na laring masakit. Pero enaburing sabihin din inulo ng masakit, mate, sakit at mate. Pepabiyaya no ring mete. Enaburing sabihin, mate, kalupan ng Lazaro. Mete langan din. Pepakanana laring danupan. Enaburing sabihin, dumanop kapilan man. Meranop la pamurin dening tawong pepakana. Siyempre nang sabihan, Jesus, dinatangya, para panusiga na katamo, kitiking yato, karing bage, makayato. O tuto, sino pa nakatamo, inantabaya na nakatamo, karing bage-bage, kitiking yato, para paramdam na mo, ing lugod na kay katamo. Ban paramdam na, ing kayang pakalulo. Ban panamdaman tamo, ing lugod na kay katamo, na datanging panahon, yung pangarapan tamo, aliwayang nanu paman o ninu paman. Anya pinusiga na katamo, kitiking yato. Banang paramdaming lugod na, ing pakalulo na, ing pakamal na. Munandili, banita mo, patse penamdaman taming lugod na, aluguran taya naman. At king pamaglugod tamo kaya, mikakalugod tamungan, anti mo nung makanano nakatamong liguran. Ay, intindihan nyo? Pakintindihan nyo yung sasabihan ko ngayon eh. Baliyo, bakit? Ing milyari kasi kay katamong tao. Balata mo, Jesus,
uling kaluguran na katamo, di natangya, ban panusiga na, sablang pamangailangan tamo kay tiking yato. Anyapin, nano mo yung pangarapan tamo kay tiking yato o? Nano mo yung pangarapan tamo? Pakasuryan nyo yung sarili yo. Nanong pangadiyo? May nasa ng pangadiyo. Ha? May nasa pangadita, maging misaplala sana yung biyeta mo, maging mabandita mo, asalita mo, burita mo sa luwan, maging successful tamong kingkekatang karir. Ha? O rin din pangarapan tamo. Bila ko ta problema. Ha? Bisa akong bila ko problema. Pa-nervous breakdown kayo. Putang makanya na kayong pang makanya, nalala ko ang problema. Ita, happening solusyon ita. Ha? Para bila ko ta problema. Yapining maragula bage. May kasira kaya katamo. Kaya katang pangarap. Aking pangarap tamo isang kay tayo manabing Ginoo. Amo nga na nitang meto nga. Naku kasaya king biye ko. De nga na ako may ngayari langan. Ha? Successful langan king biyera. Pwede na akong mateyamong. O bakit? Nangapala mo. Uli mong successful langan di anak mo. Ha? King karelang karir. Mabandi langan, masanti langan nakabiyayan. Payapa nakapilubluban. Yay pinating pangarap tamo mo. Itas tayong pangarap tamo. Itas tamong kalupan ng Simeon. Patang panamdaman tamo king biyeta mo. Naliguran tana yung Ginoo. At patunayan tana yung lugod tamo kaya. Pepengulutan tamo, yung dakalabage, pawulagan tamo king biye, alang-alang kaya. Patang agawain na ini. Kani tayo pag nasaning panana na kayo. Ko agrabyado. Patang aluguran niya yung Ginoo. Patang penamdaman nyo na. Patang patutuanan nyo na. Yung kaluguran niya yung piningin mo. Kanita pangarapan yung kuwanana na kayo. Huling sigurado kayong kayabe na. Pero, huling maging successful kayo kay tiking yato. Maging mabandi ka, may saplalalangan din anak mo, yung pamilya mo. Pangarapan mong matena ka. Siguro matekapin. Pero ano ba na sabihin, kuwanana ka ng Ginoo? Bandyana ka. Kasi mo naman pangarapan eh. Alam mo naman niya yung pahulagan mo eh. Kasi nung nanumong pahulagan tamo king biye, yan nga pagkalob na ng Ginoo kaya katamo, baloy ita. Ulitan ko, nung nanumong pangarapan yu, ketiking yato, hanggaya ka rin ng pagkalob na. Nung yung pangarapan niyo, ketiking yato, yamu bukod itang makayato, potang mapupusyeng yato, kaya be yung mawala ing yatong pengarapan nyo. Ulitan ko ne, nung nanumong pengarapan tamo king biye, at pignasan tamo at pigpursigyan, yamong ipagkalob na ning Ginoo. Nung impigpursigyan tamo kiting yato, yang mo'y tangbage makayato, yang peka pahulagan tamo, higit pawari kayo. Yang ipagkalob na kay katamo. Anya po tang mapupusing yato, uling yang pengarapan tamo, ing bagay makayato, kaya betayang mapupus, ing yatong iti, ake katang pengarapan. Nung pengarapan tayo ing Ginoo king beta mo, at siyang penalakaran tamo ing Ginoo king beta mo, potang datang ing kawakasan at kaganapan, maging ganap ing pamagasan metong tamo king Ginoo. Yan ang mangarap tamo. Saan nakantayang pangarapan tamo? Pota, hanggaya king yato. Maro king mangarap. Hanapin yung kasebin. Ala naman bayading mangarap, no? Ala naman bayading mangarap. So kung mangarap na kong mangarap, pero sana rugo kaya kong pangarap.
kakaling maning pangarap yung kaya Benggino. Sana kakalingwan, pahulagan ng Gino, king pangarap yun. Yamong panabili nito. Kaya katam. Huling itutunan yan. Bandi nakatangan ng Gino. Kining Ebanghelyong may basa, bali yung kabaltuganing pagmasusyan tamo, yung presentation. Munandili, yung presentation na ini, yapining celebration ng purification, pamaglinis. Nanong rin sabihin at pamaglinis, sasabihanin ba nila kasulatan tungkol king pamaglinis. Kasi, yung babaeng may anak, supposed to be, may dungisan niya, uling pepalwalyang daya. So, maging impure. Diyan ding potang ding babay, mag-mensla, kitang panahon na ito, kitang kaugalyan na rin ng panahon, kalubalub kayong templo, mag-undergo lang ritual of purification. Ma-purify la pa bayo lamilub king templo. Anya ing babaeng may anak, uling pepalwalyang daya. So maging impure. Dapat siyang mag-undergong ritual of purification. Bayo makapakyabe king templong celebration. Anya Maria at bambagi ing pake na kini. May anak kay Maria. So bangampanan damo, no? Bangampanan itang batas akarilang tutukyan. So migandergo yung purification. Pero maliban kanita, pining pamagdawon, presentation, pamagdawon di Maria ang poy Jose king anak da para king Diyos. Uling pining adwana ning kasulatan. Na adwana ning kasulatan ding sablang pangane lalaki, no? Dapat lang bidawon king Gino. Dapat lang pabandi mo la king Diyos. Dapat lang pabandi mo king Diyos. Idawon mo la kaya. Uning, actually, in ritual of presentation is atbusan mo la. Atbusan mo ring anak para kaya kalang pengari. Yay pining literal meaning na nini. Atbusan mo la. Uling, kasi italaga mo king Diyos, yan okay, kalana kang control, biya mo na laking Diyos. Uling, yapin niya ning pinibatanan ng istorya na inyang Diyos, inyang iligtas ni Israel, kapamilatan ng Moses, no? Itang tauling diling parusa, ban kanita, panusiga no ring Israelitang maglakbe, mako, king Ehipto, yapinitang dalanano ning anghel, ding sablang bale, at tampusan nala ding sablang pangane lalaki. At kapamilatan ning daya, no? Ning daya ning tupa, no? Miligtas la ding pangane ng anak ning Israel. Anya dining panganeng anak kareni dapat lang bidawon king Diyos. Uling linigtas nala. Something like that. Yapinibataning kaugalyan. Pero Jesus, bandinin talaga ng Diyos. Anak niya ng Diyos. Man dapat at busan, may atbus. Pero uling Jesus nga napin, may kisan metong iya. King pangatao na ng tao. He entered, no? He entered humanity. Linubya, king pangatao ng tao. Pepa yung tulutana. Alampasana o danasana dening makatawong ritual. Kalupana naman, inyang pepabinyagya, king binyag ng Juan, dapat pabinyag uling alayang kasalanan. Nune, ban kanitay pakit na, ing pamakasan metong ng lubusan, king pangatao na ning tao. King kayang pamagpakumbaba. No? Yapiniting istorya ning presentation na ini. At man dapat at busan Jesus, uling yung tunay ng anak ng Diyos. Dapat king ka matutuanan. Alat, etanong man bandirin kaya katanganak. Pe param na laning Gino. Kaya katamo. Pe paubaya na laning Gino kaya katamo. Anyapin din anak you. You cannot possess them. We do not possess. They are not possessions.
They are responsibilities. Responsibilidad tala. Ban paragulan agpangking awos na ning Ginoo. Anyapin potang nakakit ko ring pengaring pabinyag. Elaman dugo biyasang mga di, elaman biyasang sisimba, pabinyag di nga nakda, para nano. Para nano't pabinyag di. Nanong ituro na rin pengaring din. Something makanyan. Makalungkot deta. Ne? Dening pengaring areling, alang masabal, king spiritual dang pamimulat kareng-karelang anak. At siyapin niya ning tungkulan dang mumunandili. Gisigising de, karing anak da, yung kasalpantayanan, pamangilala da king Diyos, alina lang kay katam. At maralas, yapang kakalingwan tamo. At payalan kabaldugan. No? So itamungan, para king Diyos tangan. Lelang nga nakatamo ng Diyos, inatbus nakatamo ng Diyos, para kay tiking yato. Inatbus nakatamo. Uling pigsadya nakatang lugal king kayariana. Uling anak nakatangan. Anak nakatangan ng Diyos. Kapamilatan ng Jesus. Ating pangarap na akayabe nakatangan. Ningig panglina lang kay katamo. King kayang kayarian. Yapin niya ning tula na ng Diyos kay katamo. Ing ganap ng tula ng Diyos kay katamo. Yapin itang magbalik tamo kaya. Miras tamongan kayo. Alang mabating betong man kaya katamo. Anya po tang mangarap tamo, king bagay makayato, malungkot siya kaya katamo yung Diyos. Malungkot siya uling mabawala tamo kayo. Malulungkot siya uling mabawala tamo. Mabawala tamo. Po tanging sablang pangarap tamo mo, yamu buko ding yatog iti. At etaya man pansin king bietam. Nya kaniting ebanghelyong may basa. Saglawayan tayo Simeon. Alayang pengarapan king Biena. Saglawayan tayo Ana. Alayang pengarapan king Biena. Nung katuparan ning pamagligtas ning Diyos. Kaya katamo. At inyang miras na itang punto nga ita. Makasadyanong mate. Makasadyanong pakwaking Ginoo. At uling pengarapan dahing Ginoo. Dakala-dakal, 100%. Kinwanala ng Ginoo. Kinwanala, papunta king kayariana. Sigurado, uling yang pengarapan da king bira. Sana pangarapan po, tang mga arap tamo, tamo kakalingwan. Miyabe-yabe manalangin ta kang Jesus, ing katang malunusan at tapat amatas a saserdote, amalyaring sumaup karinganggang kapatad tamo, nga tamong manalangin. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kang sala at lugod. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kang sala at lugod. Baning kay katang Ginoo, tanggapano ring anak, agyamang alang mi pakilala karela kaya, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kang sala at lugod. Baning kay katang Ginoo, tanggapano ring pengari, agyamang elamig tagumpe miyatad ka ring anak da kaya, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kang sala at lugod. Baning kay katang Ginoo, tanggapano ring masulong na king edad, agyamang erepa akikilala, ing talapagligtas, at epa mekatagpong kapayapan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kang sala at lugod. Baning kay katang Ginoo, tanggapano ring sablang balayan, agyamang alalang kamalayan, kintulang si Diana para karela, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipakit mo kay kami, ing kang sala at lugod. Baning Ginoo, tanggapano ring sablang Kristiyano, agyamang may bigulang payaslag king kayang sala, karing sablang bansa,
Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Ginoo, tanggapan mo ring kekeng panalangin, kilub niting banalakarinan, anong nuka dinatang, ban magitag mo ke kami. Ipakit mo ingke kang lugod, karing sablang inarap mi keka, o ginumi, manggaman, kingalanganga. Amen. Piparigan ng Diyos matang siglo banduling kay kang kaya pandiga may ngala kaya ang pangmikay kalakay ba't karing upas at pipagalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. Puriing Diyos, kapilanman. Manalayan kayo kapatid, ban kanakot kay kayong daon, maging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos, sibang mayupayang totoo. Sana yung ginuiting dawan karing gamat mo. King kapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya kataman ka sa plala at ning mabilog ng banal akapulungan. Ginoo, tanggapan mo reting ayin, ayang pang ng mitmong tula ning kay kang iglesia, uling king pangatupad ning kaburian mo, ing kay kang anak, dinawo na ing kayang sarili, anting metong akorderong alang pintas, para king biyanal ning iyato. Idiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Hindi naman natili kay kayo. At keka antimuring, Itasyo laring puso yo. makatas no king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan takang parati at naman ka rin no ipa Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Kabang pang masusyan miya iting kapigaganakan king nuwa na Birhen Maria. Iya ing Birhen ay anak ng babae ning Zion, aking pamanupad na king batas, dinawa na keka, ing anak na, ing ligaya ning balayan mong Israel, at ing sulu ding sablang bansa. Iya ing Birhen, nakasawop king tangkamong kaligtasan, amidawon keka, king alang pintas sa kordero, ing may sakripisyo king altar ning krus, para king kekeng kaligtasan. Iya, ing indong Birhen, magtamasa, kaniting anak ning kanuwanan, balungkot king ula ng Simeon, dapat metula king balayan mong linwal, bansalubungan ing kayang talapagligtas. Ginoo, akakit mi ing kang lingap, king pamisan metong ning anak at ning indo, king dalise rang lugod,
king metong apirakayanan dang dusa, king metong akapagnasan mamatula keka. King tulami darilit mi ingke kang ligaya, kabe ring sablang koro daring anghel at ngaming ang kakanta. Ikapaning banaloig pa kan sibulis sa blang kabanalan uli ni tayo paniga po mi. Itugtog may ng Espiritu mantumayang titi pangambun karitangayin mi. Ban pa banalan nalat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang loob dinawon ning biyan naging pamilas at kamatayan kinwa ning tinape. Pepasalamatan ka. Pirason At binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayo nganat ka na niya. Muling iti yung katawan ko, namidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minahapon, kinuha na yung kalis. Pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyene ka rin kayang disipulo at nga na. Kunan niya iti kayo nga na at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ni kanakong daya, inday ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Ikristo. Inyang ining gaganakan mi o mapamakadulangig pa, ing kamatan at pangasumli ng may biya, darawon mi kaya kay ting tinapin ng biya at ing kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo kaya ka. Kami gansanang misulo-sulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap king mabilo gayato. Ban may ganap iyas sa aking lugod. Kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arzobispo, Padre Laudamira kay kaming kasao papari. Din sa blang pari at diakono at din sa blang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakamula naman di kapatad ming minunanang pepainawa king pikong kapanayan ni pangasubling mebye. Idala mo rin sa blang mayang mo na piking pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kambiyanin mo na Birhen Maria Induning Diyos, kambiyanang San Jose ng esposo na, kambiyanin mo na Apostol sa nagusto na kay kaming patulunan,
At kami rin sablang banal, ami biyebe, kalugod-lugod keka, king kikapaning panahon. Apor yan at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos pong mayupayang tuto, kagom ning banalay espiritu, kaya kay sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tayo ng kapanaligan at lugod king pakaring amanong tiro na kay katamo ning Gino. Ipamiti ka banwa, misambaning lagyo mo, dadagay kaming pamagari mo, may pamintuan ng loob mo, kiti sulipan ti banwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiyam mo kay kami king aldo ngini. Ang panipatawad mo kay kami, ding sala mi kay ka. Anting pamamatawad mi, kaling mi kasala kay kami. Am kay paisawul king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Amen. Kabos mo kami king sablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi. Panikasapan ing pakalulo mo, mitiumawa kaming parati king pamandalipan ing kasalanan, at may kabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo. Kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babalik na ni kay kaming kasalanan. Nung naimpansinan mi kasalpantayanan ning banala kapunungan mo at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Payapaning Gino man tabi sa kapilan man kay kayo. At keka ang timuri. Yung pagtayang waganing kapayapan king metong at metong. Kordero ning Diyos, amilako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Ni Kristo yung kordero ng Diyos, yung malalako yung kasalanan ng yaton, malaring mayawos, king apunaning kordero. Ginoy ko rapat dapat pabalaos keko, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atyuka kini, at pagkasanbet ng kayang lubusan ng sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Kekang kalinisan, king kapakun babano Candelaria, ikaindalan, lubos na kang patulunan, o hinduing meto ketawan. O Birhening Candelaria, karing sablang babainuan ka, induning sablang sala ning dalan at katutuan.
Panalangin mo kami, ikabus mo kami, paning grasya mo sukat mi nabangnan. O Birhen in Candelaria, ke kangas lagan at pakayapan, ikeng anak mo, ket isikluban, ilapit mo kami, kinsalaning kaligtasan. Ikang piniling Nibait king sununing yato, tuwing tuning sa nating munagikaing talan. Pinilining Diyos ipa manibat king kamulan. O Candelaria, O Candelaria, iuli mo kami king kapayapaan. Akit mi sana ingkekeng kaligtasan, king sulong sila king metrosikluban, king migsalba king Israel, kayang banayan. O Candelaria, O Candelaria, ke kami sanang tangtaning tunay kaligayan. O Candelaria, O Candelaria, ipanalangin mo kami, ikabus mo kami. Manalangin tayo. Ginotiparan mo yung kapanayan ng Simeon, ayam ete hanggang ika pribilehiyong malakit king Mesiya. Manano na sanang iting pamakinabang, iganap na ingrasya mo karing kaladwami, at isadya na king salubong kang Kristo. Potang datang iya, banidala na kami king biya alanganga, ulinging ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Pangadyan tayo po ngayon ni ing orasyo imperata laban king COVID-19. O Diyos ibami, lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Apay pasakit na at may kamate na karing dakal at tawo. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, ring tawong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing ni salunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi lo, retang meyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye.
Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga pumike ko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat ni king virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Hesukristong anak mo, ang mabibye ampon mag-ari kambe mo, king kametungan ng banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Lalam na po ning kampayamot, magsakdal kami magkanlong, o kabanal-banalan na induling Diyos, mo sana pisawili ingaklis mi keko, king pamangailangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Virgen de los Remedios, induling kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. Keka Antimorin. Bendisyonan na kayo ni may payang Ginoong Diyos, singig pa, anak at banal na Espiritu. Amen. O may kayo king kapayapan,